Lakay. Anya timbaga naging ka? As usual, iruruman naman ni Manang Mila. Anya? Diyak amo man itinadya kumparim. No agsasaw ko namlan asino matan ako gugwapo. Unay kan bakit? Kadpudno mat lakay. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar itingiwat na. No sa anak kapagtepel itay ang mga no tinibabkon. Di mo latan ni kaskaso. No anyat ibagbaga na bakit? Isupay kiti apaka-stressam. Sipod pa'y idi akasta talaga ni pare Tinong. Awan lat ammo ng aramidin no di agreklamo kan iruruman na ni bakit na. Oh, balon mo lakay. Pasensya kan medyo naladawak. Ado pa nga mintina si Kasok. Okay lang bakit? Maawatak mo. Agawid akmat ladagos. Amumat nga do ti trabaho nga gururay. Dagasag pa iti anak ta iti ayang dananang. Agan-anad ka ah. Uray si ka. Diritso awid dumalpas ti trabaho. Well, di ka matanagan bakit? Agdiritso ak nga agawid numalpas ti trabaho eh. O sige, mapana kon. Sige bakit? Pale, talagang aglang-lang ang atin ijel ni bakit mo. Si kakit di mo't pare Tinong. San amadlaw at rentanan pale. Pare, ni Marimila ti sumungan. Balon mo sa ti imat na. Sungak pa iso. Inbagak met nga iteksnak. No asidigan dito pagtrabahuan tayo. Tasabatik laang ang tibalon ko. Ay mayakit di dito eh. Ay nawaw. Pale, panawan ka pa eh. Kasalitak man ti asawak. Buto yung tabalon ko. Ay nawaw, napudot samot ti ulom lakay. Ti kunakin ka, kit iteksnak. No asidig ka, tasabatik ti balon ko itigit. Asino tinang ibagakin ka, nga agdilitsyo ka dito pagtrabaho. Dakis ka di, nasabat ko ni Mari Betty di tadalan itay. Kat na ko na nga okay lang mat. When angim nakababain nga, Lord. Anya ti pagbainam aya. Basta. Ibain na ka di, ah? Ay, asis, kita ay man tabadong. Ay nawaw, nakababain ka lagi ti katrabaho. Si kalangarudan ti naituludan iti balon. Si kapay laang ti kastamad. Ay natinong aya, jak amon. Ay, awali ta ano asaw. Agawin kan, taamangan mo makita na kapay lagi ti katrabaho. Kababain, ya! Pinapanaw mo tandagos ni Marimila pare. Bangay babain de tatao. Unay kan pare. Inyam among kumapay mo't akadagiti katrabahuan tayo. Ay saanin pare. Among met. Nagpipintas kin nagsisiksi dagiti asawa yo. Siya klayang sa amit ti gulang ti asawa na. Napintas mo't ni Marimila pare. Kasda yamit ti napintas. Beauty res laeng ti kasapulan na pare. Ay nawaw. Ulay manupay a beautyless. Sa anin amalipil, ti kasdi alangan na pare. Amangan kunak no, ginayumanak ti asawak idi. Nalabos kamot pare. Irurumon mo piman ni misis mo. Iso ti pinilim, sa ita, irurumon mo akasta. Ipagbakla ang bet ti pugno pare. Uli agdigos iti gatas, alanganin amalipil ti kasdi alangana. Mangantak iti pare. Saan ta na pagsalitaan ni misis ko ta? Makapaawang galas met nga. No amo ni bakit mo timang gayuma? Si kapay laeng nga ta ti gayumaan na pare. Anya! Anya ti pampanunutam lakay. Itay pa di ka matagtagari dita. Masyanak launay kini Marimila bakay. Iti anya aga po lakay. Inruruman manan nila kay na ah. Manan? Nangag ko, tinagsasakit abalikas na, kani bakit na. Idiin tulod ni Marimila, tibalon na bakit. Nakuna na pa nga amangan ka no ginayuma ni bakit na idi. Ginayuma? Di pa'y agyaman, tauray kas jay tilanganak at kinayat ni bakit na. Ay nawaw. Dahi tangaro bakit. Nagsasao, kunamlan asino agwapo. No kasta ka na yun, ang mga no panawan to ni bakit na. Numapasamak dahi ta. Saan tayo ang mababalaw ni Marimila? Narigat nga ta, timaaddan ita asawa ang mangirurumang.
Apay met akas jete lang am anang itulot itibalong ko si Camila. Kasangsangpot mo laang ngam napudot adagos ti ulo. Ay unay kan ayatinong. Tibilin ko ken ka, pet iteks nak no asideg ka, ta sa batak tibalong ko itigit. Ngaman niya nga tinalamid mo. Nagdil-diretsyo ka kit din. Naa. Nakababain ka lagi ti katrabahwak. Naimbaglayangan tanilaang palidgal tinakakita kayo ka. Nukas namot laang, si kamot ti agluto iti balon mo. Di mo namnamaan nga ibalunan ka pa'y. Diwen layang. Kaya ko pa'y tapno saanin ang masapol ang mapanangka iti pagtrabahwak. Kan isubli kamot laangan kan inang mo. Di ka madanagan. Insako kung dagiti gamit mo itay. Tapno saan ka amarigatan. Anya? Isublikan kan inang mo kunak. Diyak kasapulan ti asawa ang mangiruruman. Bakit? Apay met nga kastan ngay. Mabit lang ti irwar ko dagiti gamit mo. Itulod ka matlaangan tapno awan ti maibagam kanya. Ay dawaw, anya ti kayat asawan day to'y Mila. Isubli ko ni Tinong nanang. Apa yan? Nareklamo la unay nanang. Mangiruruman pa'y. Ay unay, kantinaw. Anya man ang tinaramid mo. Da kayon ti makaamukan kwa na nanang. Agawid akon. Nasaysaya atin ti kastoy. Tapno awan ti makagapo nga apaan na. Bakit? Kompleto ti gamit na. Walang labis, walang kulang. At daamin ng itisako, nanang. Ala, inako. Ay no, at damot ang nagtrabaho itay. When ngam saanan adita balay dati pagnanaudan na lakay. Ha? Sa dino nga raw? Iti ayan ni nanang na. Anya? Insubli ka no ni Marimila. Ay, iso malagayam analiday ni pare Tinong itay. Gunguna na Kasta tiga nabon dagiti asawa ang mangiruruman. No saan ko makas jeti nalamid ni Mila, di mayat kami ko mga aging gay tananang. Irugim madan si Katinaw. Pudno met, baso na no api ang nagsina kami. No ide, kat kanayon mo nga ibagbaga aginayuman na ka. Ita, sa bali madan ti bagbagam. Basta baso na. Imbis nga kid daw kay ti pamakawan, kasta pa'y lang ti ibagbagam. Ay, saanin ang masapol. Naggado ababay dita. Kabailak ta agsapol iti napimpintas ng ni Mila. Sigurado ka kanay ang magustuhan da kamat laang. Ni Mila laang matikakaisuna na ilawan kan ka anak ko. Ay, anay ko, nasakit met kasta pa nagsasauyo nanang. Ay, pudno, anak ko. Ni Mila laang matinakaanos kan ka. Ngam, anya ti inaramid mo kan kwa na. Sangkay bagampay aginayumad ka. Ay naapo aya. Nay, si ka magayam Mila anak ko. Sa dino ti papanam. Agpalingki ak nanang. Ay, agidan tanak ko. Mabalin lataan nanang. Tapno makatipid ta iti plete. Blooming ka ita. Mano nga aldaw laan, sipod insublim ni Tinaw, nga dakulan tinagbaliwam. Ay nawaw, agyaman ak launay nanang. Kasta talaga no awan ti sakit ti ulo. Ayun gayam, kumusta mo ni Tinong nanang? Maday siya balay Inal daw pagsasawak, tas ikaki din ti papabasulin na. Basulbo ka daw, no apay nagsina kayaw. Ay, pasensya kayo nanang. Diyak to maanusan ti panangiruruman na. Nagadupay kit di areklamo na no daduma. Ibagbaga na kanupay nga amangan no ginayuma. Maawatan ka, nakaw. Uraya sino mat, ano kasta ti asawa? Maibos na talaga ti pasensya. Nakitam ka din ni Marimila, pare? Awanin, ti bibiyang ko rin kwa na palid ka. Ay no, blooming ta asawa mita, pare. Anya? Sigurado may nilab ka manin keng kwa na numakitam, pare. Awanin, ti bibiyang ko itinay tatao, pare. Imay di balay di kalman. Katay na, nagpintas siya. Ay, di nakman angawin akas ta, pare. Pudno ti bagbag, pare. Kung naktumot kin ka, idi.
beauty rest lang ti kasapulan ni Marimila. Kita, idiawan kay di balayo. Dakkel ti nagbaliwan ni bakit mo pare. No makitam la ita, amangan no agdaton ka marenken kwa na pare. Ni Mila ti aglablabay ti palaangan na. Pudnomit gayam ti na ibaga ni palit ka. Bimintas ni bakit ko. Agin lalabasak man iti palaangan. Bali ang pansinin nakmanen. Si kamit ti lumabas, Tinong. Ne, blooming kamit ita Mila. Una, tadamatan ti oras ko para itibagik. Ayo. Saan akas idi at trabaho ti mapampanunot? Makapag-beauty rest pa yun da tao Mila, no ibagak nga nga kayat ko ti agsubli dito'y balay. Okay lang yan ka? Sino tinang ibagakan ka? Mabalin mo ti agsubli, Saan na kun ama pakawan? Bakit? Ay di nakman awagan iti bakit? No saan nak nga ay ayatan? Kan no atapom aginayuma ka? Apay pailaan nga agsubli ka kanya? Kung kunaklayang radya, bakit? Ay natinong, mayatan ti biyag ko ita. Pangaasem ko ma. Kalik, saan ako nga agreklamo? Kan saan ka nga ilulumen? Palubusan na nga agsubli dito'y balay. Ulnusin ta ti relasyon ta. Diyak pa'y masungbatan day ta sa ludsod mo. Ikanak iti waya-waya, tapno makapagpanunutak anaimbag. Amangan no agsubli ka dito'y balay, kat ibagam manen aginayuma ka. Hey, awanen nanang. Amangan isukat na kun ni Mila iti gwapo. Sa dino tinaggapo, Maya? Ite ni Mila. Di na kayat nga agsinublian kami nanang. Nagpuskol matiro pa manapan ay jay. Agasawa kami latamit nanang. At dati kalbingakin kwa na. Itatadakil tinagbaliwan ni Bakamaw kasta ti ibagam. Idi panawan alos siyang iti katatrabaho na iruruman mau. Ibagam pa'y aginayuma na ka. Kakano iti waya-waya tapno makapagpanunot nanang. Hindi, urayam no niya ti desisyon na. Nanang, kasano nga ron nga no, di na kayat nga makisinublian kanya. No manugot nga agsinublian kayaw, ay nagasat ka anak kaw. Angam no saan, aramidam ati ka ba alam? Ipanagnak mo kan kwa na nagbalbaliw kan. Ipanagnak mo kan kwa na apagbababawyam ti panangiruruman mo. Ato, Unarod, kapitan. kita ama, damot ang tinaurnong ta. Pagbingayan tangarutin na. Sigamat, intun matamtaman sigurado ama layunan pa na ito'y. Mayat mo't gayam ti sugalan ang negosyo, kapitan. Dakkel mo't ti maurnong tanong ka. Wan man ngamin, iso ti may sa ama kagabo, no apay akayat ko, ti madan iti sugalan. Kun, saan ta pa'y nagbaybayad iti abang, kapitan? Libre pa'y abulbrudin ta tilamisaan. Tolda, kun tugaw ti barangay hall. Naku nampay, Philip. Ay, katay kinling at laeng tipuunan ta. At toy, tibingay mo, gagawad. Ay no, nagadumot ang kapitan. No maamuan ti duma asugarol, ti may papan iti sugalanta. Di may mayat manen. Sigurado amanayhunan pa iti bingay mo. Kaya't ko dahita, kapitan. Nalaka ang makaurnong datao no kastoya ka na yung. Pag tinulungan tangarodan nga isirek tinausar at ugaw, kalamisaan. Tapno makaawid tamaten kagawad. Kapitan, at naman gamit ti kayat ko sa ludsudan. Kanya na ita, Philip. Saan nga tanga agreklamo lagi ti padak akagawan? Ikanta lang ita iti kwarta. Sigurado nga gulimag dagijay. Handa ka di tinaitulin niyo para katakwada, kapitan. Adda, itod kong tulangan inton bigat. Di ka matanagan. Saan nga agreklamo dagijay no ikanta ita iti basit abing ay da? Nangalaam iti adu a kwartam, sika, Philip. Ha?
Ay nawaw, di kan agin didiam mo, tanakitak ti kwarta iti bulsa ti pantalon mo. Nakalaam ka dagi jay a kwarta, ah? Ha? Dayjay ka na eh. Ay ka, bingay ko ay tinigusyo mikin ni kapitan. Negosyo? Un ba kay, at dati tinigusyo mikin ni kapitan. Agkasusyo kami. Isu ka di ti makagapuno, apay akanayon ka marabyan? Un Hindi ka madanagan ka di ba kahit tani kapitan ti kasusok. Amangan mat no illegal daytan, ah? Ay nawaw, awan ka di ti panagtalik mo kanyak. Anya kamot ti. Makadlaw ako na, Alberto. Ay na, awan ti dakes ngar aramidag. Ngam kastamad din ti pasungat mo, bebang. Ne. Balatom. Tapno awanin talo sa om. Ay nawaw, nangalaam iti kwartam. Saan kay mat ang nagsweldo? Kahit mo ka di, wano. Nangalaam iti kwartam ko na. Di ka madanagan, bakit? Saan ang nagtawad day tayo titakaw? At dalaang maamwak. Ito, inayin mo iti pag-shopping mo. Tapno, di mo mat ko na. Ni, nagadon. Awanin tayo sa ko. Awatong gitin. No, dati sobra. Pagpapintas mo. Tapno, ada pumintas ka iti imatang ko. Bakit? Adda ka di pa iti kwartayo dita, nanang? Ha? Adda ka di ti kwartayo dita, kunak. No planong ti umutang. Awan kwartak ita, Philip. Nukas nga rod, ikan kayo. Ay nawaw. Ita. Sangaribo, nanang. Itad mo kit di kan bakit mo. Tay isupay nga ipalingkin na. Di bali ta makipangpanganak mo't dito'y balayaw. Nang tida kong kinlabli, nanang. Talaga apara kada kayo ti kwarta ngayaw awat ko. Gatangan nyo mo't ti kedyo ka rin. Ay nahagyaman naklaunay, Philip. Awan tanyaman na, nanang. Ikan kayong tumanay, numalak ti bingay ko. Bingay. Bingay ko, iti negosyo mi kini kapitan, nanang. Businessman mo gaya man nila kay mo lovely anak ko. Amom ka day. Inikanak iti sangaribo itay agsapa. Day tangarod ti pagduado ak nanang. Apay maut. Sabali tagparparik na kanyak nanang. Kasaritak tuman ni kapitan, tasaludsudat kan kuana no anya tinegosyo day ti asawa. Ay wala anak ko. Tapno masungbatan batlaang dagiti sa ludsud mo. No addaman. Di yu pay laang gasgastusan ti kwarta nga inted ti asawak nanang. Amun tayo pay, no sa dino tinagtaudan dagita kwarta. Amangan no ipabayad danto ket awan may bayad tayo. Naimbaglaangan ta nakaawid kan nanang. Adan samot papanam lovely anak ko. Mapanak iti ayanda kapitan nanang. Kunak man no iti barangay hulti papanam. Diyak napupuutan a 5:30 mat gaya man iti malam. Sigurado ang nagawidan ni kapitan. Mala, agrubot ka nga rudan. No sumangpet ti Philip, di yu ibagbagakan ko ana no sa dino tinapanak nanang. Apay kuma. Wan ta sigurado a sumurot dayjay no maamuan na nga iti ayan ni kapitan ti papanak. Ibagayo laangan anapanak iti ayan ti kumarek nanang. Wala, no masapad ay nga agawid. No marabyan ngay. Bingay mo, kagawan. Ay nawaw, dahito laang titid mo bingay ko, kapitan. Pagyamanang kidi tadrapit ti mauawat mo. Kunak man no 50-50 ti bingay, kapitan. 70-30 ita. Ni, logi akmut, ano kasta, kapitan? Na, agrekreklamo ka kadi. Saan mo't kami nakasta tinagsaritaan ta, kapitan? No di mo kayat, di saan lang. Nakastamat lang, santa na business partners, kapitan. Sakpay lang mo't tilukwam. Di saan lang. Ado mo ti kagawad ko. Nalakalaang kanyak timang sukatin ka. Nanang, adda ako. Tiasawak nga eh. Ada na panan na anak ko. Sa dino. Ay, kwa. Iti ayan ti kumari na. Ay nawa, asino ako mari na tamapan ko sukunay. Saan na nakasapulan? Amangan no paawid ang dayjay.
Ada ako nana. Ne, nagawid ka matgaya man, Philip. Nasapa ka ita ah. Wen, tasan kami nagkinawatan kan kapitan. Ti kaya't nakidakdakkel ti maalan na iti sugalan ang negosyo mi. No kasta, pudno gayam, tinadamag mi. Pinagbalin nyo asugalan ti barangay hall. Tunggal rabi ilang mo't bakit? Uray pay, saan amay parbang aramidan nyo asugalan ti sangwanan ti barangay hall? Ti kaila agbain mo't. Laskon itay bakit? Mapanak iti opisina ni Mayor intong bigat. Idanon ko kinkwana tel aramidan ni kapitan dito. Nadamot ebidensya. Anya? Tsak ipalubo sa lukwan nak dayta kapitan. Anya ti kayat asawan ti nakita kitay, Alberto. Pinagbalin mo asugalan ti sangwanan ti barangay hall, ah? Pudno gayam ti naibagada kanya. No sa anak-anapan iti barangay hall itay, amangan no ilibak mo manan. Bakit? Agpalawagak. Anya pa ilang ti palawag mo, sa anak abulsa. Bakit? Tunggal rabi ilang mo't nagsusugal kami? Una, ngam ti panag ko ng kadi, kat mayat day tangar aramidan nyo, ah? Inaramat yu pa'y ti gamit ti barangay para iti day taasugalan nyo. Ti dakas na pa'y, iti pa'y mismo asangwanan ti barangay hall. Anya klase ti kapanunutan day ta, ah? Alberto? Bakit? Pangasim ah. Agsardeng kan. Di ka kadi agiskandalo ta nakababay. Awan mon, Alberto. Iberbirok mo ti pakaisagmakam. Siguro, inikam dagiti kagawad mo iti kwarta. Iso nga agul uli magda. Di naksirmunan. Tanaputot pa ilayang ti ulok iti naramid day ta, Philip. Ang mga nusikapay kiti ti pagdasalan ti pungtot ko. Tabasol ko pa'y ita. Bakit? Agsarita kami kin Mayor ita. Anya ti ibagam ka ni Mayor. Di may papaniti sugalan ni kapitan ah. Iwan na. Mayat day ta. Talagamot asaan amay parbang ti inaramid yo. Saan asugalan ti barangay hall. Saan matla ang anagatang dagiti tulda, lamisaan, kentugaw, tapno aramatan yo iti kalukwan yo. Makita man ita, no saan ang mapabainan na ita kapitan. Di nak maluko na itang Alberto. Irwar ko amin abulok na. Alawan, Philip. Mapan ka. Pinalubusan mo't ni Philip ang mapan ijay munisipyo. Labli anak ko. Bayan yo, ananang. Ay nawaw, mairaman tumulaang. Ay, bayan yo. Taisumat amis mo tinangidanon iti bagi na iti munisipyo. Gusto mat lang tinaramid na. Tapno saan nga agrom day jay akapitan na rupat kwarta. Pagkwartaan na amin mat. Agraman da do mga opisyal, nagululi magda. Adda siguro bingay da. Adda ka nanang. Isuti ko na ni Philip idirabi eh. Ay nawaw, nakababain mo't no kasta. Amangan kit dinuawanan ti mabati nga opisyal tayaw, numaamuan day ta ni Mayor. Tapno masukatan da nanang. Masukatan iti matinong opisyales. No apay ngamin nga isuti kay kayat dagiti tattao nga ibutbutos ah. Singpet kitab mga rod. Awan nagdumaan da iti asawa. Mapan kayo kano ije munisipyo, Alberto. Ay nawa. Apay ka no bakit? Di mo nabasa ti surat ni Mayor kan ka? Ang mga naman na nagreklamo day dyan, Philip. Saan lang ang napagustuhan nagreklamo? Ti ko na ni Mayor, ket itugot mo amin nga opisyal ti barangay tayo. Agsagana kan, lakay. Ang mga numasukatan amin ti opisyales dito'y barangay tayo. Oho, imposible mapasamak ti kasta. Posible. At naayamot nga minti kasta. Pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall. Diyak kahit ang may katitikin na kapitan ko bakit? Diyak pa'y nabawi ti mano agastos ko iti eleksyon. Ni Mayor ti pangibagam iti kasta, sana siya. Awagam dagiti opisyalis mo, tagrubat kayo. Numaikat kayo amin, gonggo na yo ah. Ha? Asino ngamin tinangibaga pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall?
Sinayang nyo ti botos dagiti tattao ka. Ni Pauling ti limabas lakay. Nakitam ti imot na nakasupaw. Ay nawaw, pakibiyang amot amin bakit? Bayam at lumabas dita. Man ano ka kuma? Nakita lakay, mangga manun. Ay nawaw, Aginaw sanday tanga ubeng. aginaw mo na sasawang bakit? Awang mo't nakita kanyaw awid na dito boarding house. Sa maysa, agbasbasa pa ita ubeng bakit? 20 na pailaeng. Ay nalakay, anyat ammom, no iso tinangidanon iti bagi na iti ayan tinubyo na. Anya klase ti paragpampanunot na ita bakit? Kita lakay, agi katuman dayta. Idi pa'y napalabas nga aldaw a makitkitak ti mangga ngayaw awid na. Paborito na siguro mo't ati mangga. Aginaw ko naman. Rimwar kan sa manan, Pauline. Ay, wala na Mercy. Ada classic ita. Kasta ka day. Ay nawaw. Apay kasta ti panangkita yu iti tiyan ko, nana. Ada ka di parikot? Ay kwa, ay awan mag. Magustuak ti blouse mo basang. Naggapo iti ukay, nana. No kayat yu, sumurot kayo kanyak inton maminsan, tag-ukay-ukay tayo. No awan ti aramidak Okay. Agpakadak nga rudan, nana. Agtugaw ka maray. Agsingir ka ka di iti abang. Wen, ada ka din kwartayo. Adda maray. Adda ti naipaw iti anak ka. Ay undayam. Adday pagakken ka. Adda ngamin ka madlaw ko iti balasang aborder maw. Anya day tamadlaw mo, mare. Aginaw sa mutan. Anya? Namin ano anakitak ti mangga ngay nyawid na. Kasalo ko mamapasamak day ta. Kat awan ka numot nobyo na. Amangan no adda ilimlimad na maray. Anya? Agsipot-sipot ka maray. Kano adda ti kuntak mo iti kabagyan day ta Pauline. Awaga mo, ipakaamom kadakwada maray. Narigat no si kati mapabasaw no pudno nga aginawon day ta border maw. Unay kan bakit? Sugsugang paila ang tilandli di tayo. May mayat lata no maamuan ti pamilya ni Pauline ti may papan iti panaginaw na. Sigurado ka kadeng nga aginaw di ubeng? Amok no aginaw ti may sa babae. Tababae akmet lakay. Agbibiro kay ti gulo. Sa maysa, ditaw ingag nanaod. Kasanula nga no panunutan dagiti kabagyan na asaan abinantayan ti landlady na isoan na sikogan. Nay, isumot ta sumungad. Nagadumanan ti protas nga nyawid na. Ay, kunak tumot kun ka. Aginaw. Sipod ko na mga aginaw ni Pauline bakit? Ngam awan mo't ti madlaw ko keng kwana. Ay, nawaw. Di mo ka di makita. Kas lalumukluk magmulaang. Kaslasaan mo Lumulumag nga raw. Malaway na lumuklukmag no lumuklukmag. Anya kumalta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Walat ibagam no di masikog agiinaw. Agpudno ka man kanya. Insecure kan samot iti dayta Pauline iso akasta ka. Kahit mo sama nga ibabay niya tao ha. Insecure mo tasasawam si Katune. Ha? Saan apulaos? Anya ti arambidam dito'y balay, Mari Mercy. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangagaw ngagsarsarwan ni Pauline maray. Ay nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si katipabasulan ti pamilya na maray. Nakitak nga raud, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kayat ti mangidanon kadakwada.
Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya. Ta siya kung ti mangitawag ka nakwada. Ay nawaw, di ka mabutang, mare? Kaya't kulaang ti makatulong maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kan kwa na no bilang laang. Kasano no saan gaya mapud no amasikog, mare? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak maray. Ado ti kanan na amangga, kan nangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, mare? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mat, ah? Ay sos, itad mo kay di tinamber da kanya. Ta siya kung ti mangibaga no mabutang ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mersey, ti kadwa ni Pauline nga gababang. Apa yan nana? Adda ka di dakes ana pasamak iti kapsat ko? Kit-kitaat nga may dagiti garaw na. Kumadlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang adayta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, sana mabalin ang mapasamak dayta. Agad-adal pa'y laang ti kapsat ko. Imbagakan ka tapno amawm. Amangan kunak numabutang laang nga agpudno kada kayaw. Hello, manang Nemya? Sa dino ti ayan mo? Adar aramidon mi dito'y pagadalan, manang. Apay ka di? Anyat orasan, ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka? Sa dino ti ayan mo ay manang? Adda ak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramidan nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, manang? Agong ungat ka ka di? Awanan ti adwa sa lutsod. Agawid ka ket di no awanan ti aramidam dita. Tanapatag ti pagsaritaan ta. Oo, manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. At dati balasang di tarwar. Sino na dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Pauline lakay. Ay nawaw. Makasta. Talaga nga inawagam. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay na Mercia. Agpakalaing ka maning. May mayatan ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababain. Kasanaw, nupod no amas ikaw. Yak amuking ka, bakit? Ipili mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, manang Nemya. Apayakas tati kaus mo. Ha? Da ka di parikot iti blouse ko, manang? Umasidag ka man kanya. Ay nawaw. Apay ti tiyan ko, manang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano. Aginaw? Sa anak nga aginaw, manang. Kasano ko mamapasamak da ita katawan tupay nobyok? Ado kano ti inyawid mo amangga edi na minsan. Anya kay lakit din ay manang. Gaputamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Di la mabali na kayat ko laeng timangga. Sa anak amaki ang angaw kan ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino mo tinang idandanon kada kayo amasikugak, ah? Ita, mamatikan kanyak manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Un, imawag idi na minsan, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta, bakit manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da? Agsirip-sirip iti tawa manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanan ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta manang. Nobyon to pa'y katawa.
Day taagsi kog tukit din. Kuna laki day no iyawid danday taapawlain. Saan mo gayam? Ay, nawa. Apay ay anapudot ti daram ken Paulen. Sa anak a komportable iti kinaadana ditaw, lakay. Sipon nagabang ditaw, awanon ti tal na ti biyagkaw. Insecure ka siguro manen, tanapintas di ubeng. Anya ti ko namton napintas day taapawlain iti imatang mag Di mo ikanitida ka sa kay papa ng timbagak bakay. Kunak to mga main tunay. Yay. Inaw. Gusto ti atap ka. Dali magda pa naggusto miti day tapawlain. Wanan kay tibain. Isukat na kiday ni Tububain. Saan akas ka bakay? Ay, ayatin ka. Promise. Apay ko mga isukat ka ngay. Di ka nagpalawag. Nangagkutimbagam. Napintas ni Paulain ni Timatang mo. Ay, nagsakit na unay tiriknak no amom lang. Mercy, tata. Nakaturog pa lang ni nanam. Balasang ka. Anya ko matibag ang kinkuan ha? Ibagbaga na ka nung amin nga aginawak, tata. Kaya't ko lang alaw-lawagan ti amin kan kuana. Among balasang ko. Insecure lang ni nanam king ka. Ha? Leta ti pudlaw. Among kasi. Kastao na iti sangit na itirabe. Iti anya makagapo, tata. Ipagarup na nga ben nga adda ti panaggusto king ka. Imposible man mapasamak na dyan. Nga ben, kasla apo ko kan no tutuusan. Kanapudnuak itasawa kanya. Day tala ang gayam ti makagapo, tata. Wain balasang ko. Adda ko matikayat ko akid dawon king ka. Anya day tata. Tulungan ako mga agplano iti surprise para kininanam. Barang maikat man ti kina-insecure na. Day talagayam, tata. Basic day ta kanyak. Diyaw kin ni Paulain ni Titunggal maisa Anya ka lagi di mo tag. Apayakas ta ka tunay. Iga puta kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mamin, ano ka di nga ibakaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatap no sana masaktan tiriknak. Umay ka mang kiidi dito, tara ko pang kabakit. Basta, nasakit lang ta tinagam ko kan ka. Awan ti pagtanagam, bakit? Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanya. Napimpintas ka ngam ni Pauline. No andaman ti naisawang ko, adi mo nagustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka no matgayam amasikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmangagnak ka de, ha? Anya nga minanti ko na maray. Ne, apa yan, Mare? Agsasadot ka man. Ay, tsaka mo taramidag maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni maray, mga no isukat na ko ni Tiupubeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulain. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo maray. Mga numapagtitak pa ikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti maramidak. No agbirok matan nito ni itiububing nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumkumporme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan yo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ah, Ilibre kayo. ay saan nun basang? Italaang mat, Nana.
pagbigyan da kumamatan Sumurot ka din bakit? Amukat, mahilig ka mo lang ito ukay-ukay. Anya ngay, nana. Ay, sige, sumurotak nga raw. Mabiit laang tasukatak ti chinelas ka. Daytoy pa'y nana, Masigurado abagay yu ti kastoy abistida. Sabong-sabungan. Dakal samot. Adamot talina, nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, nana. Bagay mula una, hay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka, no kasta ti kawis mo, nana. Mala, mabiit laang nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, nakaufmot ti silaw. Addan samo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, nana. Sapay awan ti susay. Padasan taloktan, nana. Amang ano saan nga inkandado ni Tata. No inkandado na nga eh. Sana parikot dahi ta, nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko. Ay na, agyaman aklaunay paulain. Agyamanak iti kinaimbag mo kanyak, uray kas di tinaaramidakken ka. Surprise! Ha? Happy anniversary! Bakit? Ay na, nagado amak-makan lakay. Ay, sabong para king ka bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae iti imatang ko, bakit? Ay na, agyaman aklaunay lakay. Di ko ram siguro kay nalipatak ti anniversary niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga? Ni Pauline, Ha? Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, ado, ha? Awan ti sabali ang may bagak, no di kahet. Sapay lang kumatagtul-tuloy ti ragsak yo, ado, ha? Ay na, agyaman aklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay, iti kastaan na iban. Wala, tagluto akpay iti may pakan ka dagiti pordia nga agtrabaho iti talon. tulungan kan. Mabit lang lakay. Daytoy ka dila ang ti karnit baboy nga inted ni Jelay ken ka. Huwag bakit? At may ada ka diti parikaw. Kaslawang mo 5 kilo lakay. Kan, uray ti bangaws. Kasla naksayan mo laang. Isumit lang tinadlaw ko, idinapan ko inala. Nalagaan may. Amang ano kinasayan na. Nan, irwar mo man ti kiluan ta ikilok man. Nalipatam ka di abinulod ti anak ta. Di da pa insublay. San pa'y? Ilutong kitin. Konsensya na ba't na? Nuluklukon na tipada na tao. Agruam lakit di inubaybay antayaw. Awan pa'y resibo nga inted na. Jack nga min pinagan ano idirabi. Idi kita ag tinakasurat iti papel idi agsapa. Nagngina magayam ti binayadan na. Yimi na kano, ti magatgatang bakit? Ngimi na, wano kinupit na. Asino ti makinkukoy ti karni ti baboy kan bangos iti ref, Jelay, bakit? Kukwat na asino kumapay ngay? Nangalaam iting gatang mo. Awan mo ti extra budget ta para iti bangos kan karne. Tamanulaang mo tinted ko pagpalingkim iti agsapa, bakit? Ay nawaw, saludsudam mat amin lakay. Anya kalakit din aya. No kayat mo ti agsida iti baboy wenno bangos, agluto kalatan. Sana dayta saludsudam amin. Mas dawak lang mo no sadino tinangalaam iting gatang mo. Awanan ti ado asao. Di ka manaktak. Kas makita mo't, busy Ne, di mo mat ipakpakaam mo nga umahi ka dito'y balay ita, Marirema. Awan iti planok ti umay, mare. Di magasak lang ang idinakitak ngagsagsagad kay iti paraangan niya.
Ay, manganta pa'y amare. Agsidata iti sinigang abangos. Ay nawaw, saanin mare, nabsugak pa eh. Mga lakakit di itiin na po'y kansidam. Tapno at damat kagiddan ko amangan. Sagpaminsan lang arudan nga umay ka dito'y balay. Di mo pa'y matpatgan tikid daw kukun ka, mare. Ala, tapno awan maibagbagam, mga anak kon mare. Kasta, amare. At to'y tibagim. Amok kat apaboritom ti ulo ti bangos. Sagay sa tamare. Anya tinluto mama si bakit? Ada na bati asinigang abangos di talakay. Ay no. Karni ti baboy idi napalabas nga aldaw. Ita, bangus may. Nalas day tan lakay. Bareng agpaw itom. Anya ti kunam? Ay, kwa, lakay. Ay, awan day jay. Lipatam latan nga day bagak. Ituloy mo man ti ibagam kumaitay. Amangan no addamanen. Ne. Adan samot kalukom nga aramidam bakit? Ay, nawaw. Awan dakas nga aramida. Ay na, amangan kunak no kinisayam ti impaw it ni Nana Vivian kin ka. Idi nagpasintro ka. Iti anya kumaga po nga aramidik ti kastangay. Ay. Sana ang agtatakawan niya. Awan ka di ti pakipurdiamit ha. Agpasentro ak italakay. Ne, kaano lang mat idi na udi ang nagpasintro ka bakit? Makitkitam dagiti alistan, lakay. Adu, dagiti kaaruba tayo ang nagpawit kanyak. Nang tedda iti gunggunak lakay. May mayat samat da iti at trabaho. Dakdakkel ti maurnong kuno kwa. Wen ang awan mo tilugan mo. Kat adamat jeep nga agbibiyahe lakay. Dakin ka reta. No ka ba ilam laki di, nyangay ka ron. Ay, uwan dago sa kama kaurnong no kastoy lakay. Dakkel matit ito dagong gunak. At dapay naimas amasida. Kumusta ka mat bakit? Ay, banugak nga rod. Ado ti impagatang dagiti karuba. Ay, makapabanog ti agbagkat ken magmag na lakay. Ay nawaw, unak tumat nga mingking ka bakit? Narigat ti kasta trabaho na awan ti service mo. Nga masulit mat lakay. Manungarot ti naurnong mo. Jakon ibaga no manong. Basta, dakdakkel ngam ti pordiyak iti maysa nga aldaw dito'y lugar tayo. Ba't nga ron no kasta? Napudno pa iti refta. Anya? Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak italakay. Sayang, no adapay ti mayat nga agpawit. Ibagak anasapsapa tapno amom. Sumrek ka, mare. Agpawitak man mare, nadamag ko ngamin kan lakay mo nga agpasentro ka ita. Ay, uwan, mare. Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak. Ngamin, naurnong manan ti pawit dagiti kalugaran tayo. Di damot ngamin masango. Iso akay kayat na no siyak ti mapan agpalingki no aggrocery para kadakwada. Nadamag ko nga rod mare. Ay, anya gaya man ti pawit mo, mare? At tilistaan mare, mang tedaklaan iti gunggunam. I-text nakto no sumangpot ka mare. Saan ka nung agpasintro ni Rema, bakit? Ay, nawaw. Sino nga ron ngay tinang tadam iti pawit ta kumalakay? Ni Jelay ka no, ti pangipawitan na ta iso ti agpasintro ita. Ay, nawaw. Di ka lata kuman nagpawit Ni Rema ka no ti makamaw. Kasano nga raw, nulukwan mat dayjay ajelay ti kumari na. Amo mati ugali dayjay babae. Imbaga ken Rema kit kunana, mga alak ano ititimbangan na. Kan dawatan na ni Jelay iti resibaw. Tapno awanin ti malukaw, bakit? Ala akong timpagatang ko mare Jelay. Tinalabaga nga ko bagtibagim, mare. Resibo ngay mare. Daytoy lang ti maited ko, mare. Ni, awan ka di ti original a resibo mare. Jak nga ron amo, mare.
nagkonsamot iti sentro ti original a resibo. Iso nga insurat ko lang ay ti papel. At to'y matisuklim, Mare. Ay nawaw, ngimi nagayam ti karne ti manok kan tilapia, Mare. Win, Mare. 350 per kilo ti manok. Kan 250 mo ti tilapia. Di ka man, Mare. At nakasinsin kong aglaklako ijay. Isong amok ti presyo. Ay katagsasabali mo ti presyo iti palengke, Mare. Alaman nga rod, Mare. Irwar mo dagiti natang karne kan tilapia tatimbangak man gusto mo ilaang ti kilo na. Ay nawaw. Apay pala nga ikilo, Mare. Awan ka di ti pa nagtalit mo kanya? Kaya't ko lang ti makasigurado, Mare. Ang mga nukiskis sayam mo dagiti ipaw-paw itmikan ka. At dalang arudan ti kupit mo no kastaan na yun ang ti presyo. Kisayam pa ilaang ti ginatang mo. Oh, makitam day tamare. Kurang iti kagudwa kilo ti manok ken tilapia. Timot nateng madlaw anak sayan. Saan pa'y nga imabot amay sa kilo? Ay nawaw. Kasano kaya napasamak day tamare? Di ka man agin didi, Mare. Amok amudos mo day ta. Ala, saan mo tamare? Makan kunak no dadadaal titimbangan mo, Mare. Imposible, Mare. Kabarbaro laang day to, itapnoy bagakan ka. Sige, irwar mo ti original a resibo. Kan isublim ti kwarta at tinakaw mo, agraman dagiti tilapia, manok kan natang. Kompleto ti binayadak kan ka, Mare. Ngam kasta mo ti aramidam. Agasam day tangay. Adda ti kupit mo. Adda pa'y ti libre a karne. Tilapia kan natang mo. Ay, saan nakakasta, Mare? Ay sus, di ka naglibak, Mare. Panagtakaw ti kastangar aramidam. Sa anak apumanaw ditoy, aging gaadi mo isuble dagiti tinakaw mo. Ay na, makapasuro na talaga day tarema. Tadaulan na matidiskarte da tao. Ay, Anya man ti kalukwan ngay narabid mo si Kadjelay. na, kasangsangpet mo lang, kastakit din ti ibagbagam si Kaandong. Bakit? Agdindinamagan di ti lugar tayong agtatakaw ka. Agtatakaw? Wan, taktakawam dagiti tattaong agpawikin ka. Ikan na kalangarudin ti gunggunam, kastapay taramidam. Agar aramid lang iti istorya dagiti tattao lakay. Patpatsyumot. Umapal dala kamin iti baro arakit ko iso akastada. Ay na, di ka naglibak, bakit? Isumot lagayam akanayon amapun no ti refta. Kiskis sayam agayam ti pawit daking ka. Agraman presyo dagiti gatangam na yunampay. Hagasang may data kupit mo. Di ka lagbain mo, bakit? Agdinamagan dito'y barangay tayo ti kalukwan day ta amari jelay Nana Vivian. Ay, nasaya at ba't tapno awanan ti maluko na. Kupitan ken taktakawan na dagiti customer na. Agkalintagan ba yung harod, Nana? Bagay na ti maawagan iti Mrs. Kupit. Kumari kupit ko nam anana. Ay, narigat pa'y amabagbagaan. Taipilit na nga iso ti husto. Uray adda ebidensya. Di naaklunan ti kamalina. Ay, awanan lakay. Awanan ti mayat ngagpawit kanya. Talagang awanan Tanagwaras dito lugar tayo, tinarabid mo. Ay, sayang lakay. Basol mo lang. Dinadaal mo ti panagtalak dagiti tattawin ka. Birngasan da ka pa yun, iti kumari kupit, dagiti kumarim dito lugar tayo. Diyak kaya ti mabirngasan iti kumari kupit lakay. Yan yung arot ti maramidam ngay, kagpudnumat a kinupitam ida. Naimbag ko nam tasaan da ka pa yung impabarangay. Iso pag nakmam day ta napasamak, bakit? Saan anasaya at atagik ko ti saan mumut ako